ninde uberewe uhiga abandi mbadutse mpimba ntahimbawe nje mpungetwa nanahutswe guhumbye no guhendahenda guhumeka ni hamana ariko akanihisha inyuma y'ibyo nkagenda numva kandya mu nda nihi imyambarire y'abubu nabuze uberewe uhiga abandi ngo mbone n'ubwihoreza akakana karira gashaka kubigana njye nabona nyizigiza akamini jipe n'umukecuru w'incura mu ncunda mbona n'agakabutura ku mukambwe nyina wa papa muri pasora n'agapira ayiwe na bibi yatebeje buruteri ngani imbere nsiga inzira ibirenge mbona igikwerere mu gikwembe agapatara umwangavu kamukwega ngo nikora nivuvuze rabanakita mushiki wanjye ari mu gashati shabara agasharupe n'agashari ayiwe bibero byagushije amaso mbariza wo kabyarawe mbariza ubere uhiga abandi mbariza bwangu muzi uyu mwana arashaka kubigana n'uyu wagashati gasa gashitu kagasana kasha gushotora utashoza ugashukura maze ugashangurwa n'ubushake ngo ubushaye bwahise bugushoka ukishinga nyiribigusha ukabishumiye mutarushinga ugashega uvunjisha ngo ashime nyuma yo gushegera ayo mashene maze ugashetera mushikake wowe ushigaje imishumi y'ishati gushobora bikabisengesho mbariza uberewe se ko ari uyu muhungu boshya Manuel yutuziriko bakaraze burunga nk'uhaga karazi nago buzingo ku mutwe kazingiraho buzeru zimwe zinatendera ku buzuru no ku buzutu nta gahuzu mbariza uberewe se ko ari uyu mukobwa imisatsi yonse igenda itsibura kubitsa hetse ndetse inafubitse ibitugu atunze hari naho anatsimba gatatsirisha aho imvuvu zitsitse ngo zimwotse ni wa muhungu w'akagofero gahimye gakinga ni nk'umureko nkitegura nakavure bihwanye kubona uko areba ari akatazwi guhuza amaso ari akazami mbariza uberewe se ko ari n'uyu mukobwa upfutse uruhanga utazi ikizinga nyir'ubugenge nyiri igipfundo gipfutse hepfo nka kumwe ipfukire barifunga cyangwa hose ari yuti bayitera mbariza wo kabyarawe mbariza ubere uhiga abandi mbariza bwangu mpozi y'umwana arashaka kubigana mbariza ubere wese ko ari uyu muhungu madarubindi manini bimvuna kukubwira umukara rwose bivuna kumva ava ku ruhanga akora ku bwanwa bisa no gukinga ibishyi ku maso mbariza ubere wese ko ari uyu mukobwa se wisize nyiramatwi batobaguje inzuma se w'amazuru asutse amapesu bisa no gufungisha izivisi safite iherena no ku gakondo dore n'umuhungu ufite iherena ku gutwi konyine atari yombi ijosi rihambirije umuringa munini w'urubaho rw'umukufi umva ni nk'umunyururu mbona bihwanye mbariza uberewe se ko ari dore uyu nyampinga yaritatse mu maso asize amoko yose nk'uwakora ibendera rimwe ry'isi amabara yose akajyamo indani si ubwo ntimuzi umukororombya nyiramabengeza ngo mutahe mbariza uberewe se ko ari dore uyu muhungu w'ikoboyi ikuruka mu mfundi kwishoka ariko gutakara ntibikunde kuko buri kanya arazamura imifuka yasanze ruseki hepfo kubona icyo yambariye ubikeka mbariza uberewe se ko ari uyu mukobwa w'ijipa manjwe iyo udahunyeje ubona ari ntayo isa n'ubusa rwose ubunini bwayo inasa n'isumbye ubusa risani isatuye byenda gusa nka yose n'ubusa isumbye agasentire mbariza wo karamba we mbariza uberewe uhiga abandi mbariza bwangu mpozi y'umwana arashaka kubigana ngaho ndebera uyu mukobwa ahubwo arasutamye hesha amaso oyambiswa ntenda kubona munda kuko isokore cy'iyo ndayiruzi amaso azi n'imisusire yiwe nagasineme bisi bisanzwe mbariza uberewe se ko ari uyu muhungu se w'agapira karuma ibizigira bigakwega indadore n'agaheto gafoye gatuza ibituza ni nk'amabimba umenya ngo ni umusore urya ibyuma mbariza uberewe se ko ari n'uyu mwari jipi nakwega itanafubika inda n'umukondo nta gukwira intege n'ibyano yaranakohoye uyu mukobwa n'amatako batoboje imitako ngo iki ngo ni tatuwaje abato bayita uberewe se n'uyu muhungu mwiharire ngo uwo yabunuje burundu ubusabwe bwenda kubyina sambwe areruye heneye ijuru n'isi ubunini bw'ipantaro ye ntibuzwi ingutiya n'ubwo bwoko bwayo dore n'ubwambure mu ntano mbariza wo kabyarawe mbariza ubere uhiga abandi mbariza bwangu mpozi y'umwana arashaka kubigana dore ibibero by'uyu mwari mana w'ibice bimwubatsiye pfiriya kuri bimwe imana yagize ibanga rurema yipfurikiye ahera urabona byenda kwishushanya ku buryo wabibarira ubuso kuko umuzenguruko uburuzi ubu se haberewe uyu muhungu nyiragashati ariko katashyizweho amapesu kugira ngo kaname kagatuza ngo moya yanganya kanyereri bisa n'agakenke kahabyutse uberewe cyane n'uyu mwari uri mu gapira gasa gapande gasumbya kandi isutiya yiwe kazira kurenga inda n'umukondo agakondo kanamiye rubanda ariko buriya sakaromba ndetse ako gapira karamukwega gatuza utubere tumeze impindu nk'utudimu twiteze nk'udutunda imoko ze zitumye ni nk'icondo ngirente ko zenda gutunguka
ni nk'udutemeri bamuteze igituza, imbavu zitondetse ku rutonde, no ku rutirigongo nta gatenge, ibitugu bitonze bitonyanga, urumeza ruvanze n'amaribori. Oya iyo si ikabutura isanzwe, uyu muhungu arakengeje. Ikizaho cyita ubunini bwayo, nabane nk'uyu yaba kwira n'inkweto agenda kuri ubwato. No kwidunda ni nayo ngendo, umusatsi ntabwo asokoza unazi, ahubwo yanitse umwatata ukamwikanga abunze umwaku, umwana wangijwe n'ifege. Mbariza wo karamba we, mbariza ubere uhiga abandi, mbariza bwangu mpoze uyu mwana arashaka kubigana. Ubu yuwaga kabutura si umwari, gatoka kanjwe gasa urubindo, ko ni kareso wabyita nk'impanga, ntacyo gasumbye umukaba cyane, nakenda k'imbere ndakaruzi, izina mu cikupa niryo bakita. Dore aka gapantaro k'umukobwa, mu mabuno n'agapine gapanze, kamufashe byenda kumuca mu nda, hagiye gukuramo se nimuzi, mu manura mwese afashe igitanda. Dore umwari wiyambitse agakanzu, karamuhobeye n'imahwane, nka kumubamba ingoma bigenza. Karabona uboshye nyiraburondo, bisa n'ibitwibutse uko yavutse, habe n'agakombe nazo mindani. Mbariza wo kabyara we, mbariza ubere uhiga abandi, mbariza bwangu mpoze uyu mwana arashaka kubigana. Gasizi ndabona inganza, akasinza birancanze, reka nze nyibete maze nsoze, mbatani ihurizo ridasiguye ryo kumenya ubere uhiga abandi. Mukibona waba bahiga bose, muzantumize nzana imidende, nzana imidari, nzana imiringa, nzana imikufi, nzana amafeza, mpembe ubere uhiga abandi uzaba yambaye yikwije.